Aprangsi birta kilang rato anaphan kardom pajero kardom non karbilong ria birta longpen ujang terangpi non arjui tha birtang tonpen. Diphu Lamding Road 5 kilo rong monjira long hempulu kimonar nama phankar chopon. Cek phu bangarong alongta ingsam jin pen than rongker ar klipon. All Assam Publisher and Bookseller Association pen Karbi Anglong Administration atum pherang kiamai kidupon. Khonsing teronarong alongta than rongker kache thokpon. Dokmoka ejang richo asopo akular atum benta KYF along Karbia Peri ador kijum pen jordunji. Amtang ningkan pharo sirkebra phokebra sirkeba ningkan hempu lukhimona dhorom pirthenang hachiksi lukhimona dhorom aphan ki kroyaratum lukhimona dowan ki do analongta ar chobomwang bomlu lason si piningan ki ingdeng trokebra pho angdeng an lukhimona namaphan kardom karchu angdeng nanglitanglu Karbi Anglong angkang pian parta Arunachal Pradesh ai hoyatim lukhimona dowan ki do analongta ingdeng trokebra pho lukhimona phan karchu padupon asonsi Diphu Lamding Road 5 kilo rong monjir. Lukhimona dowana longta ke ongdung lukhimona namaphan ke kroyarat risoi jang ki bigiti sarphi sarpu do anching rumpet si lam lun temopen hempu lukhimona namaphan karchu padupon. Kedamtang thang ni phai ki thomar ni pen kardom pangchengsi thang ni phai thok siar ni angsi lukhimona phan karchu padupon lo. Nang ni ulit ang ito na lang kaya niya. Yung dong nang chip ko niya tapos nang ito ko lang ito ko pa yun. Alam mo kung kumain ka kaya. Do. Ito. Nang ni ito lang ito lang ito ni. Niligedak arpuge abe ta niligedak prongkario doan malong rong sa doan tadi ke alang li bang presiden lo tingna sa ho dan sekretari lo kong bang alang li bang le hudam ju si na fa mapre ke nitu mahin ke than mo lo ta lukhimon abrom nang tang lo pen ningkan suri ningkan 1959 Kengong bang pen piningan ning kanan ning ingdeng trokera po ningkan kecok lo kemon talo atia piningan ningkan tibat sekali la pen ko pini nitum da la tanga dorong maton tinglit kaya ton du ya pini kita nil tumbang ke apor ke tibat apor ke dik thang ke pom li od trokti anti nitum manikan bang ta bati tapi lakukan talon bang bomben piningan ningkan ingdeng ningkan bang ali ingdeng tokera po angdeng anang ne jadi apam si ningkan bang sampai ning teman talon bang bang aduan saja lu kemana 4 kilo 6 lewat 4 kilo piningan litum ingdeng tokera po nang plengtang asi 1959 pen angkang po pen litum talon bang si ningkan bang Kini sitame indeng chokero ponang penlo. Lasi laso aja imeke ni litum lukhimona aron ki kroy laku Assam bebe litum Arunachal dadu Meghalaya sitame do Northeast adang bole budek sitame lahayan sitame ani siya rapor sitame ono aja imek sita siya lo lasi lakuan velo nang mana puta turun Nijang Karbi Anglong Socheng constituency ko parlo Amlong polling station angkang Cek phu bangarong alongta thang ni phai phor ni rongker karkhidun abang so rongalong mekardon phokep abadu lapen sarbang hini do pusi nang than pachini dun lapen vomot vo kananta misen pusi pachini dun
Karbi Longria Birta Pherangke Raikom Be Pen Kahom Ri Damaputhak Lang Ikta Kardom Aphangsi Karbilong Birta Kelang Ara to Ankorti Ingjera Pen Serpi Serpodameli Tum Tim Karbilong Birta Hin Pentame Suri Kardom Pajola Pen Erong Kerkaki Kardom Samenang Tahan Pajola Pini Lili Dola Ke Socheng Constituency Check Pubang Arong Long Sidola Si Labangso Check Pubang Arong Samipin Apora Pen Bacheton Si Pini Rong Kerkaki Ponala Si Labangso Arong Ko Ansi Kaching Tur Ma Ko Ansi Ko Storkar Pen kilongan deson la pen don ko anma mikardo anma kon pen karjui phalen itumnon dam lo ne tangte pini karkli son an karkli pan ini karkli pon ke nitum ke la perda ke thapano la pen ke re wojon thom na ke longri amlong la pen ke chegama la pen son thulang cek kubang na so dun chuge mureng mana dun chuge gilang so dun ke murti dan itu ke murti longku gali murti songsar murti lapen ke hanabu tangte la bukan bumur bang ko sono bumur bukan ke ar wojon thomang mane hantu mukrang ke par elo rasinja bu parvi lapen ke amlong bangge hanwe ene rabuta parvi lapen ke hanwe itu midmecha nalo terala apor nang spidan tek pa kan kok rong chuki to te sao la du me ka don ko don thong kep du prani mui me nang yi kling long pha ta le si klen ke dam yi khan mi nang yi phang si khan thili ki me ko nang ko ta se per da tu chu bi ko nang ko ni khan thili le mi lo te jong to klen ke dam ki khan arong ko ken prani mui phan ta lo la si long kep ngang ko tu mà càng ra tụi nó bên khách phố là gì việc cao tôm ăn tại tụi nó hiểm chỉ luôn ăn cọc thế nó cọc bên càng cao bồi sát là buộc cái năng như thằng năng như thằng ta chỉ luôn ăn cọc lo sọc cái hiểm cái phần lo cái chỉ ăn cái việc cao tôm cái ăn mà được ít ăn mùi nhẹ bộ phần xí cái chung cái đặt làm này cái chung cái này rồi là sao cố ta bằng càng ra tụi là rong cái lang pu la su uta adak isi nong cái lang long ta bang sa la tum aprang education la atum la so along asa la tum te bang long lo asa da ruti sang lang lo masih dak han chili dak bicu le itum tibi me dak rong kini thak mi yi ken adon amata nang kamom yi ngoke don tiket poket tingi nati nga so hu da sa kapitik do kok sinon itu man tarong bot non tipim at man ta itu ke dana ko biting nang ko so po si tumong ke kirung nang ko kopiar pulo nang li bi All Assam Public Share and Book Seller Tumche Patur Piponalo, Karbi Anglong District, Administration Tumche Rapchetu Dunsi, Dipu Go Boys Higher Secondary Pato Klamalong, Tang Ni Pai Trok Pen Tang Ni Pai, Grihini Iruepan, Assam Book Fair Kapaman Ponji Alamo Putak Pen, Tang Ni Pai Po Arni, Dipu Go Boys Higher Secondary Pato Klamalong, All Assam Public Share and Book Seller Pen, Karbi Anglong, DC, Madhumati Bhagwati Tumpen Perangkia Mai Kidupon. Kajai mek thang ni phai trok arnigang sampor phai plipen lamet po man kedo rongbong terang ari dengpen ingpu ponpo lasi solangdo karbiang longarat kedo anaphan dipu go boys pa thok lamalong bihek thihek charial somar pen danglok nangli anparta nangli chorla pen nangli somar pen bangra kitab ke nam ka porhi pen longria long ador kedo ke thekser bang pu bang phi jeman tha pusi karbiang long DC madhumita bhagwati pen pherangki amayalong Solangdo Karbiara Pan Jopapon. এখানে আলোচনা আয়োজন করে এই আলোচনা সত্রখিনি খন এক বজাত হ'ব 8 তাৰিখে আৰু এই আলোচনা সত্ৰখন সঞ্চালনা কৰিব বিশিষ্ট সাহিত্যিক দিলীপ চন্দ্ৰ ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াত ভাগ ল'ব ডক্টৰ মনালিসা ৰংপিপি শ্ৰীযুতা গীতা হানচেটি
ডক্টৰ ইন্দ্ৰজিৎ বেজবৰুৱা আৰু শ্ৰীযুত ভৱেন কোচ ডাঙৰীয়া। আৰু 9 তাৰিখে এখন বহুভাষিক কবি সন্মিলন, ইয়াতে কাৰ্বি, বড়ো, নেপালী, অসমীয়া আটাইকেইটা ভাষাৰে কবিসকলে আমি আমন্ত্ৰণ কৰা কবিসকলে ইয়াতে কবিতা পাঠ কৰিব। আৰু এই কবিতাৰ অনুষ্ঠানটো হ'ব 9 তাৰিখে শিলগড়ত। আৰু ইতিমধ্যে আমি নিৰ্বাচিত কৰি সেই কবিসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছে। সচৰাচৰ দেখা যায় যে বহুত কবি সন্মিলন বুলি ক'লে বহুতে আহে। আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে বাছনি কৰোঁ। আমি বাছৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। বৰ্তমান 3টা জেগাৰ পৰা আমি বাছৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। অহাকালিলৈ নহয়, পৰহিৰ পৰা 7 তাৰিখৰ পৰা বোকাজান, পাৰপোৱা আৰু চিলনী যান, তাতে আমাৰ বাছসমূহ থাকিব। আৰু সকলো ব্যক্তি যোনে দূৰৰ পৰা আহিব বিচাৰে বা দেৰিকৈ হ'লেও ঘূৰি যাব বিচাৰে তেওঁলোকে এই সুবিধাটো ল'ব পাৰিব। আৰু তাৰোপৰি মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে অহাকালিলৈও আমাৰ বহুত কেইখনমান গ্ৰন্থ ইয়াতে উন্মোচনী আছে। প্ৰথমতেতো মেইন আমাৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম আছে তাতে আমাৰ অপৰূপ আৰ্নে যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পিনৰ পৰা পাব্লিছ কৰা আছে, সেই কিতাপখন আমাৰ সেই প্ৰথম মঞ্চতে হ'ব, উন্মোচন হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ এলভিন তেৰং ডাঙৰীয়াৰ কৰবী ডেকা ফুকন, শ্ৰীযুত ডক্টৰ শ্ৰীযুত জয়ন্ত ৰম্পী, কল্পনা বৰা, তাৰপিছত সঞ্জু বৰা, মুনি ভন্ত শইকীয়া, ভৱপ্ৰসাদ দেৱী, ধনেশ্বৰ ইংতি ডাঙৰীয়া, চিকাৰী কিছু, এনেকৈ ক্ৰমে বহুকেইজনৰ গ্ৰন্থই এই গ্ৰন্থমেলাত উন্মোচিত হ'ব। এইখিনিকে মই আপোনালোকক অভিযোগ জনালোঁ। Nijang Karbi Anglong, Hongkram Khonsing Teron, Rongmana Rongalongta Thang Niphai Pho Arni Than Rongker Kachetokpon, Labangso Than Rongker Karklipon, Along Kurusar Jing Thorongpi, Longki Teron, Lapen Borwe Rajeswar Terona Hinpensi, Ing Sam Jinpen, Than Rongker Aphan Thok Jirponlo. Labangso Than Rongker Karklipon Along, Vomod Vokanang Hoyalang Pong, Lapen Anta Misen. Lasipining aningkan wangplak wangchor setami kebeng ke phana veji pusi guru sara tumpen than pachinipon. Lapen ningkan wanplak wanchor setami rongisi rupisi than kebeng ke phan pendang lok kisugiun e setami pavedet nang jipu aparmansi lapusona ningkan wang setami rongisi rupusi pen rongker otponang koklo puta pherang ke thengno guru sar pen than pachinipon. Rongisi pu mekar miturdo Lasinili tum ke thok kijir pon alam theke rongker po alam theke ni tum rong si inura sara la pen risobasado sarbasado puti ferangki do kengin ke sarko tum do ningkan harjot ningkan kang tim jeklen ni sang dami ni pan kerai nang dia pan ki kom nang dia pan ke dua rong ki juna rong juti pen tame jupo pen tame don pen tame ra pen tame ki thi ten tame ki ding pen tame alo ko tame jingki dum ni jethan ni ji phansi arnama long pen aja kong ahurang ka jang pon sini litum ki thok ki ye ke hempu ar e pen cheng lok tunang lama lata hempu ar e pukong lo lasi longri lasi langerang athan Langherang athan lo, lapen si Longria athan, lapen Hongkram athan, lapen Karbilang pi lo, lasi Thohima Johima, lapen Sing Murti Long Murti, lapen Thoi Bamun, Hima Bamun. Lasi pining ka chithok ka chijir, bumud bukan alam thi aputha ka bangke, nilitum aningkan bang ka chithok ka chijir, ateng ka chardom pon ateng. Pining lethota bumud bukan ke methai apud arita methai lasi nili ning aklong mekar sarmar deuri iti ferangti penceng lok nili rong mekar mithura phan ke than ke tuning aningka tuning ningka long ateng ke sonia puthai ni ga chini duna bangke dilo aju ya putadu lapen anar lu arong kyar dadu hala nibot karon ke oda tu nibot karon konde tung ke aju taklem lapen anar lu taklem kita son niget pusini li botoman ba ke thek dun long ni aji chini chara ke prek ngone ni li ga chini dun ke ban chini ne sita ga chini dun ke han rong ker pu ke hala ni bot karon
ta pon kasijir pon ating ke area hin na kita umbukan dang misen ang balang tong pakutan iksen kasi kadu kabe longri longpat hampang siam chong si tung thok pon jir pon than thimi thoi ma joy ma ang tom do antan tung pinir da ke thok jir pon abang ke umbukan apud ari sokta mi kun mi rong siru bisi ni karmi kodoan sareng ingat tumta bang han lo umbukan amud akilong anta bang han el lo pikini ningkan bang ke litung han ikut tema we rambeng we ham itu mahin abang ke mikun edi pusi rong asar pedang lo mikar mitur doan sareng ingat tum doan ta kanang mum lo ilang pil pasi labang ke nitum rong ke rong oba bang ke emit itum karbi hong hari itum ke baduta ha ke pintar kang dog hotan si top tijir aron ke doko lapen dak rosi mikar mitur doan sar sila resipen cirung cerek lang an sitami bitu mabangke lada roker o kecik top tijir nang ko bangke lapulo ini tumarong lada inut rong asar kecik etang lut pote mikar doan mitur doan diuri hatari cuti perangke lindun pensar po doan rong isi rubisi kamang pan kamang cok cokle minaing cota minaing tiku we temang we kisu we un we derning pansi itum re hempu pen longri longprat itum kacet hok cijir nang ko gela kunno kasi ilam phil pansi kon lason thak taksi dipu lurulang swalong ta misen pen than rongker aklidun lapen labang swarong ker kar klipon vomot vokananta misen pusi puru sara tumpen pachinipon hongkram pen long kirong pi karbilong ria birta Oda ni tung kan wang pa hari ini hempu pandang lo karena dipu long kiri yang pen ke limuligor long lehi yang pen ke tiang long yang pen ke hari hempu singram ke the long ram ke the pula lek angna ma phang sini tung la han sini ke pam bok langsung bumbu bukan ke hempu penang lo dak la lek lo mana singram ke the long ram ke the pula so phang ke thok ke sini ram ta bumbu bukan ne se bagi pati di antar sok ini kan ini kita thok ke sini ke so masih ini akhir mana ini cuma jadi lo cekit kita kadang dua kali kita oke kini semua sih iklan saya lo kita mungkin dua kali ini kan ini kecetok kecil itu kini dia thayang ini mesen aplikasi ini kan seke bagi pun sih non ke bangji ingdeng plike brasir kep karbi risonim sorong ajialong dokmoka ejang richo supu akula da tumbenta karbi pindeng sumpot ador ki jumpen ke jordun je phan chi sik chedang pon bomlo ladalong pe amang thak thip seleng ki ding seleng ape ko choi amang thak thip kache phang war seleng ki ding amang thak thip pin so seleng ki ding osomara seleng choi hong thor chepan poho wankok osomara choi osomara pikok lapen kapre karbi ape ari ador ki jumpen long ponji pusi ejang richo supo akula re hempu ran rong pi pen pachini pon dokmoka pen waisong terang karbi long ria berta labang so selling ke market price long 25 and 26 abaks doi samai labang so offer tak kedam tangan ing kanason 17 1800 na sidili offer pon po labate labang so selling amang thak thiblo labate akiding da dulu ingrup nerkep ales do jong si ales thon chok ales thon ma thon chok amang thak thiblo labate la ing labante labang so selling ke nilitum hada offer po 17 ba 18 ang bong sudo po labante second ang angko pipon thuli po labang so selling man labang so selling man tangko offer po la so selling man ta 17 18 ang bong sudo po labang colorful lo labante labang amang sapo ke kanghai do ko kisumara ka amang kanghai do nai kisumara amang kang nai la so offer pipon po labante labang so a selling long ta ales tulo laban ang ko second ini nang paklang ponji labang ke pinso seleng ang mong ta
nili na paklang banji ke pinso seleng ke abang long amang abi la sila pinso seleng lo labanti labang so pi bang mipik laban quality bang du labang so quality bang ke api inteng pik laban api lang mipik pure cotton lapente labang so pi long alesta enang nilu lapente amang aki ers dulu kasi nang tum karbi solang doran tu alam hata nili na paklang la so far nili kidam tangan ni kanan so se offer pilo tangke la de chalo mati tangte indeng thombang ke seleng sol mate seleng asol abang ke lahano amang taktip lapente inteng prong na so seleng asol bang lapente la ingrup trok siang bongs do lapente lang mepik labang so pe quality mepik top quality cotton pure lapente la so quality bang nang itum nililong nongon po offer dor ben silong po lapente angko nili nang paklang ko nitum labang ke peacock la so peacock longon po la market price pen pinangan ke kom doji lapente la so abang nili 17 lapen 1800 ang bong si offer ponji pasi nili ke chisik pondu la ke peacock la lapente labang colorful bang lo white only white Pinya birta laan si kangton chalo kaduka vita dumithak mi karton.